Bia Kamal ka Noor Online TV channel bana rajame bana janywa kel te lo da long ne dia le kon ti la rice ne linga gwasame ka Noor Online TV channel ko le yana support ka ten kon lat ka rodien ti lan kanong ya gwasame kala arab ko len gwasame ki raja bana lat tech an tech mo angu michuch nas ka jere wich ka gambela ajen bu kon lat ne community nwari angu chu da jamore wi ka gambela en randa ro de tech you know aduoba den chui na ga jamo no ngum chui na ga je rewi ka gambela anwari ngum chui kan ga je ka korun tong wano katal solution no aduoba den de chojame de jalat ka jamo gay wida kamandana de lat ko na mu chuyen la chuyen la shanga je no chuyen you know le yen dup ten kon te de yen chojamo ke changa je ka mo dubin kon de ina kap chong ka je yen ka gor ka gwaz te da ne shi kan ware no la kan duo ba da de kan barar ka je re ka mite mi shi ka ngong long la kan agor no angu mu to ko kon angu mi shi kon ka je chunya na ka bot chunya na ka kore kam ne ken ke mi yang kana la kan cher kane de nyam la ma la cher ka dit la di de cher gwatan ci piu mi shi ka tel da wach ke shi ka tel rechen chana la rechen mi ci piu shi ka tel shi gwadan danan ti piu tin ano alo chanana long alo shiman ka le long ka chop ko la rana jen ka runwang dong bu jel dong bu te ka tan ro tan yak wi gwadan ti piu tin bi piu bi ko lo nyo kamne an gwadan mu lu jok ne ga changdar bu gad bu ka piu ka ko ba mat ka bina ko la tal ka kwan ka piu to anong to cha ka kap ke tunjur ke jarkan jen ran dore ke dar mon da nen chalat bi dar mon mo no bi jen ke ja bi piu bi ko lo jam ke ja no en mo emillet man nade lakin chuje long ko ken bran bi jen wi piu wi ko gorno gwamanan kan wore na mo ajena la kana let chu men ta me ngore lat ke ja chu na no ko bran ba jen ba piu ba ko nung ne ka dar na gwananan ken piu ko na na mat ke ken piu ten kon ten ba tal kwan na ba nyoko yere run ko gwada manana ana mo mi chetwok la dit la na nyur bana nyur bana jogan tama ci piu ci gwadin chanan gwa wa nung tin chanan a nyokok ba ajen gwad la ka nang tin ko bu ko mat ke piu ne tin ka ba ko nung ne yo na ka war bidit bu ka raja no ngwano bana do gwad me bana do gwada dana tiek ka piu bin dor broda kap an gwada mo ji do aram bu ke banaut ba ok ba ko ka gat ka dong ne dial bu ko to na gwada dana ti piu te ka ne den kon weekend wo sha mala jen ka dong ko mi chikan jali kan long la kan dot la ka ban ka re chen bu ngani ko okel bu ka jen la kan ko wi anong ne chak ba ko nong di den kon ji dot da woch ke bna bu ka jen kan diala no bna ten wi ne mi gwal dana tie ka piu ne da woch gwal dana tie ka wi kere ke gwal dana tie ka tore jen do bana la nore la kan sa vai ko ja ana ene me emle roda kan wero no la kan na gorno bi kan lat kane ko la nyur ke dit ci kan wan la nyuro kan wan je malar no ibna jen ba ibna gwada me ka lwang den ke dit la nyuro
eno chi piu chi guardian chi nan bna yi kwa mite kur mi chi tuog ba ka ngong na ni siang mi dong te ram sha na ki te ka chinariam ki te ring mi sha lat ki ram mo la bi beri gwe lat ka jan dor mo la ji duar la kan nyur kan war na nyur ba tar ga na le ro ba je gwich ajeno ba mal ba jalat ke ba kor ba ja kap mi chi duor cha oda la na ka re ki ka diok bunwar gwa da mo ba dam man ke gwan tie ka de be yo kap kor be gwi jan ram mo dol na no jan dan la tuok namo la dit la kan nyuten kejen gwas me tamurai kon kejen runner kon to continent ma kejen modern time me ka gambele ka run to ngwana long run to jan ngwan jen dine ta danen shui nware keje shabiyaon ta danen deran de tekeje nama kule la historical marginalization kia ta jega danen chinwar chi pit keje ka ta danen shanga ke je keje ane kon shaliber wal derango am de shoja dan ta gambel de nongon ko do chin war pit ke je war pit kan lo dal kan gabar ko ber la kan nur yanak no shin war chawe ko la nuro balip be bar bu be no nyogo nak no eno chena chu piten eno chi dite ko na ngai ke ber kan ni ter chi ko we eno chi ngani chi ben so chena fit ke mishal ke fear ke dual lo chi dual mo chi chuten ano che chutel duomi modong de nuada roda kap pink ke jaga gambela ne ngwala nakata ma gambela tede do de la deka kurundi alati kad la nuar la gul ni de pin bubu wi na chiene ano tel mu gorke na una le reila ni tin kon latke ka gambela si gat pan kenen gara la gat gambela te gan war si ga lati gan gaje sinwari chicken ruan jako kane timo shit chiga dwal lenga chada me wa take elephant ke gor kap ko je ngoda kwa gor mu cha ke ngoda kwa jella shir la ja yan ka ke we kirok ba yan ka loch eno ni chang mi che ngo de bulo je ta ko ngoda kwa mene me che dit a cha mu dit mi cha shure cha je yen ke we mo da budon gwa mo tel gwa wetin ka ngi kon gor di de long ana gor ko di de cha gu je no angu mi shi gor charo da barka je angu why angu mi gor charo da barka je akui nguka ko deran da ni teje no gor angu mi charo da barka je ka jano sha ram dit ke sha le mi dit mo de chu puni je we me de chu pun je we me ne ka gwatot ala che de le jan me sha bu je cha gu je no gor jen ta ye che pit ka je che pit ko nge jen go che ro ko chu mo che je de luang ke mi pude je jen ta da che pit ka je no no amene mo che dido ngode dwal ka je eno mo ko la wo dong mi che we pude je dong de liu ke da tet ajen ta da nen pit gor ka je no no amu kon ban ka kon e ko lan wori tin kon te gambela ka cho je dan chu kon ga je kon chir kon ko gor di de mo jen ta da pit ka kon she kon ne ti dwal ka tai sho de lat ka gwa se dan akona guje no tele duop amu dong de koro dan de nyok kam de koro dan ja kan ni bom ka je de kon chon dan de kon le ter ki jiran ka ro de bodi le guje no en ngum belet ka dora ngum belet ka shenda ngum belet ka dora tino bishoy mberetin la historical marginalization mishit kana me ajana dan shu nyore ka gambela madadien ata dana chinwori
shige te ka tiara korodian ka jen kui marginalization kanamo rana chwa guje no mi shorech chagwato chejek ano batuogan go te karadian mo bor common titen. Ethnic tension, particularly between the Nur and other groups like Anuak, have created division, resource distribution, and governance. Chibar chirin chulat gwandanu mite nuar mangaj latang gwadamo ba tok da baja moy ke baja moy kame dong le te kaja an gwada ba dama da dien be chonyer be chugu jeno muwa raj ko de nuar da te ka mat ke de nuar ta je ga changa je ga ne na muwa raj ba wud ba nuar dien ba latan so chi historical marginalization che chudatin ko pit na shet ka gor ano chi de chiro de le gujeno ti ka long manda dien economic neglect. Key services such as access to clean water, electricity, and proper infrastructure are often concentrated in areas dominated by other ethnic groups like Anuak, leaving Nuer area underdeveloped. Corruption and favoritism resource allocation further deepen these inequalities. Ray do haran ka gambe le point de kene ko lan Nueri la tele clean water ke piu tum go na matka tela karaba murung tela duel ti chalat infrastructure ti chalat kana me nguno mo ala durren kon ci ka ber ci ko taran ci na la pindien ka je endor mo to ci na la pindien ka je jen ta danan chuy na ka je kos ti dial la kan kanang bunwer bu la dot bang ko yo nware aw tela malat kana ci kwar ke ni gan der ka kene de kon la nware na mona riek manda dianan chuy na ka je fear and suppression. Miteke leader mission no dara right. No leader who attempt to speak out against injustice face repression. Miteke kwerm nuar misho rajare kuma ka re dwaran ka gambela. Ba kwer mo ba je wuj. Ka kuje mo no ngaran dwal ka kwar ko dong ba ji yen dong ba ji torture and gwada mo bi kwer ba dwal ko da raje no ngumna ka neka. No leader who attempt to speak out against injustice face repression, including arrest and torture, often by their own manipulated peers or other ethnic leaders. This climate of fear discourages collective action or advocacy for the community right. Medwal kwer ko baje yen ke do dan te ke jamo. Ngum de do da kule teje chu ke ja. Na me jaka na ki nuore ko bukani di chuch. Nyok tele fair leadership tele chikatama gambela kwara nyam kabar chikanuare kanuare kala majority mo gambela you know lanna me nongo conflict and displacement mitele pari betera nong kano beteke juj ke yeneden konte lat ke ticho de lot ka beteke juj ba yeneden konten giron go tele yelwang mishiang na chit ka gwara me tele fair leadership ko ram thok mandana dia kwar cha go ram chana bele ka cha bjek anjen bo be unity among the Nuer be yar tele kwar bu gwa a chang te mu je shalat bo re kuma ka cha je bu gorno ba jer yaleka and point international support ba che britain ko angam bo right ka queen and ko shu teleran anyok bo education and awareness ba chutel ko tele duptimo tele naroden ke tele ramroch kene di albi ki jek tele dor mu gambo gwa so na me mu gur ko ba nuer ba ki empower ke bi ke teke mu gambo kan longa lan re don nuare de rana ngaje no shuro do jaka gor asha yene ke we motot ngaje no dongo cheje de longa mo pudeja jinti ko lon ko der dor de yela dika shuma me we ka yene konte gambela ko gangarodun kabrodun kel ko bana mi jek malat ka doran ban je kula luang ko de kon ko romo de kon ter kon ji kon lung ne mal no kon mal lung mi te mi to gambel ka kon ne nyam la bot du no malan ke ga jala metelot ka kuje mo cha dutin kon tin shush kan ware wech ka gambela shakaling
kuro ya laka ka duwa mu gwam di la let ko di ne ko di ka kan di ka tek di ka ledeka ene bana je gum da dien bye bye